clear tu le ngai thla tu te chi bai ule January ni somthum sang ni somni panga ni nga ni what say tu MS collection AR and Chhuak don Hnai ni essential wai me in Asia ni somni pasari thakhat sang ni somni panga tho chan ni zana central wai me executive committee chu khom chuan Assam Rifles in Aizol khopui laili an omna an chwa san tum chung chang angai to a nikum October ni somni pathum sang ni somni palia Mizoram Sarkar le Assam Rifles sautu ten in jimna Memorandum of Agreement an zia to angin Assam Rifles te hian tuna Aizol khopui lailia an omna hi an chwa san don Hnai ni inalanga Assam Rifles ten an chwa san ram te hi mi puite ta na atangkai theang beram manani theina na mala turin central wai me chuan sarkar angena hun local zela mi mal political party kaushan le pol sang sang ten mani ta na rimchang lo zong lo turin kan ngen bokani Assam Rifles ram lo chunga mi mal LSC nei engemaw zatin mi puima khunga ya an LSC an hlan le thi aro pui kan ti in ram le nam ta na anin pek na kan ngai hlutak zeta chuti line LSC nei dang te po in ram le nam ta na hlan ve turin kan ngen ngal bokani anti MZP Shrai tu 10 NHIDCL Executive Director Ankom vo in ni somthum January sang ni somni pangani nga ni chonhudar ni khan mizo zirlai pol Shrai tu te chuan National Highways Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL Regional Office Aizol Executive Director Virendra Kumar Jakhar chu apisa amu in Mizoram chunga an na tho sang sang an soipui he huna hian MZP Shrai tu te chuan MZP ro rel na sang ber assembly voi somruk pariat na in alo rel to Mizoram chunga in kalpo na kongpui sial tu NHIDCL ten thazo ka na an tho theinan MZP in malaro seti an lo rel to bo zuina ani ti soyin mun sang sanga NHIDCL noya kongpui sia mek te chu thataka thok tur le an na tho chia te atul anga an enzui tur an soyani NHIDCL Executive Director chuan tuna vaireng te changa sarang kong sia mek po an buai pui mek zel ti soyin forest clearance an mu vele chaktaka an tho zui ngal thei tur thu asoya Aizol bypass road sairanga changa aibok po na tur po thlathar hian na an tran mai tur thu le kumthum chunga zo tur an ni thu MZP Shrai tu te alo shilani Kongkhar block chungchanga Aizol SRSP thu chwa date ni somthum January sang ni somni panga PWD Aizol Road South Subdivision 110 Republic Playground chung achanga Vengnoi Playground Kela Road in Karkong Siam Chatna an thodona wangin ni somthum pakhat thakhat sang ni somni panga zir top ni le ni khat thlan ni sang ni somni panga in rin ni hian zing dar soma changa tlaidar li thleng helai kong hi khar block ani don ti Aizol SP chuan mi puite achia tirani champhai bor sapin phalna nei lawa wang chia kot chwa ro pui huam chunga malak na nei akhap champhai ni somthum January sang ni somni panga champhai bor sa pu VL rim lian chuan thu chwa siamin champhai district huam chung wang chekhwa a pi pu te sul nu lungphun le puk te hi Ministry of Culture National Monuments Authority Government of India in ahum hal tlatani ti atar langa wang chia kot chwa ro pui huam chunga sarkarin ahum hal chin National Monuments Authority remti na le phalna nei lawa in sakle malak na dang nei khaptlatani ti shatir na a hian atar langbok ZPM sarkar hi thingfang mapa angchein an parwaka rachwa turanom le silo MNF sub headquarters lunglei vice president MNF sub headquarters lunglei vice president puchong thanmoya chuan in ngana mu mal omlo achilai thiam taka soi athaber chop chwa tur shelo ZPM sarkar kanshon mek ti in thingfang mapa angchen an parwaka ra chhuak turan omle si lawani village council in thanlo om tura mei mitlawa pasal thate zui tu kan candidate tele kan mi puite kan chuang che uwa dodal na kara nget takin loading ula nangma ni do tu te hian an do hi an shelawa nam thu thlung hi an do ne ngai lawang ati puchong thanmoi hawa LCVC in thanlo om tura thorang SC khorang rang fangin nizan khan ten luma riakin MNFVC candidate tile party pui patinen in kom hona anneya ningani hian bolia le zol pui putlunga si khwa a MNFVC candidate le party mi puitinen in kom hona anne le bok heng khwa thu soitu puchong thanmoi chuan thang thar tia nam anga din chwa tumna thinlung alian sotle a khovel ramchang kang masati angbokin mizor thalai ten nationalism poimo na an shitharta mitam takin dodal chin ma se mizo na movement hian topin tai anei theilo
an mangai te kal sana o zoram tia fe chuak nun na hlan tu tam tak martar te khan kan hnen an la thleng kim lawa nimin mai po khan pukelal thansa nga mizo nam martar ru ro chu XMNF Southern Headquarters lungle President Vanlal Hua ka hovin achung ten hnen zobok an lo thlen puya dodal tu le sel tu tam tak oka atham rala namta na martar pasal tha te ero zofa te thinlunga ancham chunzom mek zelani mizo nam politics movement hi khovel ram dangte angin industrial revolution a ingat ani velawa thutlung manga movement hi inchan ani wangin mizo te din chhuan tur tak tak chu thang thar te mizo nationalism ma kan hara bul kan chan hun hi ani ti hi isya ang u ati Congress thupuang tu in press conference nei MPCC thupuang tu Dr. Lalian chungan ruling VC le opposition VC ten chanvo in ang anchang to ti asoi vo in ni somthum thlakat sang ni somni panga a aizo press club pa thuthar thedar tu te akomna he thu hi soin ruling VC in khochunga ruling worker te na tho uluk taka lovil theitur opposition VC cha kanma mo zok atibok Dr. Lalian chunga chuan sarkar lai pui finance commission in twal chung sarkar te chanvo abithlia felvek to awangin opposition VC le LC ten mason na tam tak atho thei to ti asoya ruling VC ni wanga fachom ham chatna dong bi tur anga in ngei tur ani to lo VC ni turin ruling ni kher angai to lova ruling VC le opposition VC ten chanvo in ang anchang to he thu hi ZPM ho tu tinge puin opposition an ni laya tuitaka anlo soito chin thau kha ani ti in asoibok Electric chitman chut dana objection thelut Mizoram Electricity Regulatory Commission MZERC nena Power and Electricity Department chuan Mizoram mi puiten kumsang ni somni panga changa sang ni somni paruk chunga engan chitman rotna an thlen chu soidu nei te tan hun hon ani angin vo in sumalam khan vanal ruata ex president central waime chuan kumdanga aloti chin angin objection a thelut Puvanal rata hian Mizoram mi puitor na sa athlen lo nan eng chitman chut na aggregate revenue requirement ARR leilua ka ti lai then khat abik takin thoktu hlo sang lu tukte in rel bol na cheng vai bel chenga do na san bel le electric bill mu chada wanga hlok na an tamya lo nia langte chu soi selin mani sen savin MZERC assistant secretary PKL rem sang ne na athe lutani kumdanga popu vanal rata hian BE electrical ani angin eng chitman electric bill hi mi puita na phurit na satakani lo nan thei to pazir chiangin ma alo la to china eng chitman PNE department in khati hunlaya JERC ne na adil na te chu na sataka ti hniam alo ni to chin PNE department puin an kalfim khur pha thin hle ashiatani kumsang ni somni pathum changa sang ni somni pali phai kha chuan eng chitman hi ti san alo ni lo pha to nge ani VC thia na order suit Guwahati High Court GHC Aizawl bench chuan Mizoram Sarkar in Village Council VC pani achia na order asut thudon danin Mizoram Sarkar chuan hnalan VC le thekpui VC MNF kai shwai ve te chu chan engmo wangin achia tani VC pani te hilung oilovin thi an ni na hi GHC Aizawl bench an king le tani court chuan hnalan le thekpui VC thia an ni chungchang hi ngei to in nimin ni somni pakwa thakhat sang ni somni panga khan VC pani chiana order hi asu tani saitwala state day of prayer mandan to rel vo in somadar som AM Khan DC Conference Hall saitwala district borsap Dr. Lalngu ratlaw kai shwaina in Mizoram State Day Pual State Day of Prayer chu saitwal district a mandan to rel hawani a he thut khom na han upa Dr. PC Biaksia ma General Secretary State Day of Prayer Committee chuan thu asoya kumhasa State Day of Prayer an mandan ti tar langin kumina po February ni somni hian district tina mancha ati thu asoi upa Dr. PC Biaksia ma chuan ni kumlama chuan swal thu pha join lam hoi tong try ania wangin Ninevi challenge ti ani a kumina chuan ram ti dam le na siam thar le na hoi tur ania wangin Fiji challenge ti ani thung don ani ati he State Day of Prayer thil tum saitwal district mi puite chuan adar zau thei angberin ria se adu thu upa Dr. PC Biaksia ma chuan asoya office shang thunei tu te khotlang shrai tu te le kaushan shang atanga ho tu local khom te chu thopuya somin State Day of Prayer lotling takman ani theinan theitop chha turin acha ani he thut kho ma hian State Day of Prayer mandan tur lo duang tur le brahman na siam turin district State Day of Prayer committee din rel ani a
chumi ta na roi tu tur te chu hetiang hian ruatani chairman Reverend Thang Chhuak Vice Chairman Captain AHS Lalram Kinlava CO Saitwal Bialtu Secretary Reverend Lalram Ruata SDA Treasurer Pilal Biak Tuangi President MHP Sub Headquarters Advisor Dr. Lalngu Ratlau DC Le Puje Raukima Additional SP For Intrut Komi District Board Sub Dr. Lalngu Ratlau Chuan Kai Shwayin Reverend PC Biak Siama General Secretary State Day of Prayer Committee Chuan Thu Asoya Saitwal District Department Shang Shang Thunai Tu Te Khutlang Shwai Tu Te Le Kaushan Shang Shang Ho Tu Te Antelani Khozola in Thlan Puya Chanvo Nei Te Tan Training Nei Ani Vo in Sommadar Som Pakhat Khan Zai Ngen Wai Me Hola Village Council in Thlan Pui Sang Ni Somni Panga a Chanvo Nei Polling Official Te Tan Training Nei Ani a Khozol DC Puke Vanlal Thiana Khwalian Ni In Hun Amang Khwalian Puke Vanlal Thiana Chuan Thu Soyin Polling Official Training Tura Local Te Chebai Apoka Training Log Taka Mang Turin Du Sakna Ahlanani Thiang Hlim Le Fel Fai Taka Vote Chiar Zo Thlenga Chanvo Hlen Chhuak Turin Acha Shia to tipo zir chatle in huam chungin rilu in hong taka training mang turin acha bokani in thlanpuya chanvo nei tlaka sarkarin arwate anni ti shereng turin acha in thlanpui twang taka man ani theinan thokho thaturin asom bokani he hun hi SDO Pusavigia S Chandra IAS chuan hun akai shwaya election officer Pu Timothy R Lalmangayale SDC le AER Onibok Pupol Rokimaten training hi an kai shwaya Form Shang Shang Zia Feldan Turte, State Election Commission SEC to Chhuak Tharte, Polling Station Dan Turte, in Thlanma, in Thlanile, in Thlanzoa, Mo Purnatile, Til Trul Dang Zirtirnane, Ani. Mizo Idol Sangni Somni Pangane Tumani Kumzunulama Ne Tumani. Zonet Buat Say Zai Inti Siakna, Mizo Idol Sangni Somni Panga Buat Say Turin, Zonet Lam Anin Buat Say Le Meka, Mizo Idol Than na masaber chu kumsa ni pasaria buat sai ni in lel ompuya fa nai chu Mizo Idol Than masak berani zonet lam chuan Mizo Idol sang ni somni panga hi kumin sang ni somni panga kumchonulama buat sai turin in buat sai na ankal chhopui donani District Level Road Safety Committee Chhukom Vain Khan Mami District Road Safety Committee chu Chairman Pukelel Tlom Lava District Board Sap Kai Shwaina in DC Conference Hall Mami ta Chhukom ani Vo in Chhukom hian Road Safety Month Thlathar February chunga malak na kalpui dan tur soi hawani Road Safety Month hon na hi February nili sang ni somni panga chonudar khatle chan via DC Conference Hall nei ni se ti ani program kim chang tuan ngalani Road Safety Month chung hian dai Government Mamit College te awareness campaign nei ni se ti ani No Tolerance Drive February ni som pasari changa ni khat chunga kalpui tur ni in Mamit kho chung ba ka tuitam le West Phile nga te No Tolerance Drive hi kalpui tura ram manasya mani bok Mamit kho pui chung mun lu la ya Road Safety Awareness banner tar ni se ti ani Mamit District chung zirna in shang shanga pledge charwal tur thon chwa ni se ti ani bok Hei ba ka hian Mamit District chung accident lo om na muna informatory sign da ni se ti ni in District chung khotina khutlang shwai tu te kal tlangin lir thai khalle chuan chung changa film khurna tur zau thei ang pera mic manga puanzar ni se ti te relani vo in meeting hian Pukraj Kamal IPS SP Mamit Baka committee member te an telani Longtlai Superintendent of Police ne na changa mi puite sha tirna PMGSY1 scheme noya vaseitlang Lokhisuri kongpui siam na tho chunjom mek chungchanga anwaya mi ang hian Longtlai SP chuan mi puite shatir na thuchwa asiam shatir na Government of Mizoram notification number B12021 10/2004 TRP de ni khat tharuk sang ni somni le the Motor Vehicles Act 1988 Act number 59 of 1988 section 115 in thunai namin pek angin ke anwai thuziak tu hian he thu pek hi ka chwa tunla hian PMGSY1 scheme noya vaseitlang Lokhisuri kongpui siam na tho chunjom mekani kongpui na tho hi acha theyang bera siamani theina le chakzo ka nakal pui ani theinan anwai tarlan ang hian vaseitlang Lokhisuri kongpui zo tlan thei hun siamani pakhatna kongzo thei hun dar sari AM to 5 PM Monday Panni na kongpui block hun 6 AM to 5 PM Tuesday to Sunday he thu pe khian he order chu achanga
ni somthum pakhat thlathum sang ni somni panga thleng hwa mang he thu pek zom lo tu te chu section 179 the Motor Vehicles Act 1988 manga shem anni ang he thu pek hian chhia trup na thil kang mele medical emergency kai hnoya duty dan le thu pek poimo bika police le magistrate duty te chen vel na ahwam lawang Lokeswaran R IPS Superintendent of Police Longtlai District Longtlai Serchi pa Village Council in Thanpuila Turatan in Buat Saint Clear How Wain Khan Serchip DO Pupol El Kuma Serchip DC ni Bogle Serchip Bial to Election Observer Pisilal du Zwali Havin Village Council in Thanpuila Turatan in Buat Saint Clear How ni a meeting ahan DEO Pupol El Kuma chuan election hi theitop chu ami zongjong chen rwal na ne na machon atulzia asoya Nodal Officer Tele Sector Magistrate Tira Manna Chipchiar Taka Duanga Chataka Kengklang Turin Afui In Tlanamwan Omle Filfai Taka Kalpui Chuan Tumberani Thu Sayin DEO Chuan Meeting A Telte Chu Akipeng Poimo Berberte Anni Atia Ansan Pual Theu Ne So Taka Kengko Turin Acha Ani Observer Pisilal Du Zwali Chuan Serchip District Election Filfai Le Thiang Lim Takin Nei Aloni To China Tunchuma Po Tluang Taka Akal Abese Thu Asoya Tun Hnai Loka MLA le MP in Thanpui Lo Tling Taka Nei So Ani To A Akal Puya in Angtlang Puya Thil Dang Lam Deu Omte Shichiang Tu Le Boina Om Thei Te Jingfel Tura in Bat Sei Turin Thok Tu Te Afuya Mani Mo Phurna Theu Bel Taka She Theu Turin Acha Ani Ve in meeting a hian Nodal Officer 10 Ansan Puar Thewarwa Manan Siam 10 Tar Langa Fel Hlil Lai Le Mai Pal Omte Soi Ho Le Siam Chatani A Sector Officer Te Hi Magisterial Power Pek Vek Ni In Anbial Thewa Sector Magistrate Mo Phurna An Kengko Ngal Dona Polling Station Tina Assure Minimum Facility A Omem Ti Endikin An Fe Chhuak Bokani Tunchum Election A Hian 90% voter turn out Nei Ngei Tumin Serchip District Zuan Tran Ala A MPF Te YMA Te MJA Tele SHG Tenen Thokhovin Thuang Sang Sanga Malakani Dona Polling Booth Tina Mizo Thwama in Thwam Booth Ambassador Siamin Vote Thak Tura Me Pui Local Te Antran Puyanga Voter Tam Dana Zirin Category Thuma Tliarin Voter Turnout in El Nasiam Anidona Vote Lak Thatna Ber Sector Officer VLO Le YMA Telo Manpe Kanni Ang Social Welfare and Tribal Affairs Nwaya Geriatric Caregiver Training Board Sai Welfare and Tribal Affairs Nwaya Hian Geriatric Caregiver Kum Upate and Call Training Board Sai Ani A Ripan Sten Zirtir na Pechhuakin Anni Nwaya Hian Zirlai Somruk Chuang Chain Chwa Toni in Training Zau Tote Zinga Mi Pasari Chu Japan na Thok Tura Tir Chwa Ani To A Adang Po Thon Chwa Tura Malak Mekani Training Chhuak Te Hian Mizoram Geriatric Caregiver Association Andina Geriatric Caregiver Training Zau To Shim Shim Tan He Association A Hian Atil Theni Tin Kum Upa En Kul Ngai Emo Damdo Inaria Pui Ngai Kum Upa Emo Upalau Po Nei Titan Ko Theiring An Ni E Contact Le Rate Hi Anwaya Tarlan Ang He Ani E Association President 9862943324 Association Secretary 93662499494 Red Day Zanga Night Zariat Khati Zongkha Tunchumata Kan Puan Thei Chuni Le Ri Mai Se Kan video te atop thlenga min clear sak min lo ngai thak sakawangin kan lo me